Ibihe byiza kuri wowe wabashije gukora subscribe kuri Sano Empire, nawe utari wabasha kubikora ariko ukaba ugiye kubikora nawe bikugendekere gutyo. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba warasize support yawe ya subscribe kuri Sano Empire. Abasanzwe bamenyere Sano Empire tubagezaho amakuru agiye atandukanye, haba mu buzima busanzwe, muri politike, muri showbiz, ahabonetse inkuru hariho hose Sano Empire iyabagezaho mu ba mbere. Ni kuri uno munsi rero twikojeje ku mbuga nkoranyambaga, aho hari kugenda hacicikana inkuru y'umupasiteri bafatiye ku mugore w'abandi. Ni ukuvuga ngo uyu mupasiteri yari asanzwe ayobora itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, aho yafatiwe mu karere ka Musanze, aho yari yamuvanye umugore w'abandi mu karere ka Kicukiro akamusohokana akamujyana muri Musanze, ariko bikaza kwanga yuko rwose ibyo bari gukora bikomeza kuba mu rwihisho, bitewe n'uko uyu mugabo w'uno mugore yari asanzwe abizi yuko uyu mupasiteri yamutwariye umugore. Ndetse uyu mugabo uko yakomeje kugenda asobanura ukuntu ibintu byari bimeze, avuga yuko yari umucuruzi, ariko uyu mugabo akaza gufata uno mugore wiwe akamuhindura igikoresho, ndetse akanamuhombya mu bucuruzi bwiwe yakoraga bwa buri munsi, kuko yari yarabusizemo umugore wiwe kugira ngo nawe ajye gushakisha ahandi kugira ngo bazajye bahuriza hamwe, ariko bikarangira uno mupasiteri ariye botike y'uno mugabo yose akaba yarayirangije. Nyuma yaho nibwo umugore wiwe, ubwo yari atakiri gukora kuko umurimo yari yaramushingiye wari umaze guhomba, uyu mugabo yashatse kuba yakiba uno mugore w'uno mugabo ngo bajye kwibanira bya burundu, ndetse uyu mugore akajya agenda ashakisha impamvu zo kugira ngo babashe kuba batandukana n'umugabo wiwe, ndetse akaba yaravugaga yuko igihe nikigera azamucika, ahubwo akeneye gatanya. Ariko uyu mugore ndetse n'uyu mugabo bari batabanye neza kubera iyi mpamvu yo kuba uyu mupasiteri yari yaramwinjiriye, ndetse bikaba byaravugwaga yuko rwose byahumiye iburari, aho habashije kuba hafungwa insengero nyinshi muri kino gihugu cy'u Rwanda, ndetse bamwe bakaba baranaguye bakora ibyo abandi bakoraga, ibyo bigishaga nk'ikizira akaba ari bwo bari kubikora, ahubwo ari bo bari imbere cyane. Reka nizere yuko wamaze kubona ino nkuru, wamaze gukora subscribe ugakanda no kuri iyo nzogera notification, kugira ngo tuzajye twihurira mu nkuru zigiye zitandukanye Sano Empire igenda ikugezaho mu buryo bwa buri munsi. Naho njyewe ukugezaho amakuru nk'aya ngaya ya buri munsi bakaba banyita Sano. Reka twigarukire ku nkuru iri gukomeza kugenda ivugisha abantu benshi, aho abantu benshi bakomeje kugenda bibaza niba aho bafungiye izi nsengero n'abapasiteri ibyo bari gukora muri ino minsi, ndetse yewe bamwe bavuga yuko bakomeje kugenda bayoboka uturimo tw'amaboko mu buryo bugiye butandukanye, ndetse abandi bakaba barakomeje mu nzira nk'uko perezida yavuze yuko bamwe harimo n'abesikoro, bamwe bakomeje kugenda bajya mu buryo butemewe bw'ubwesikoro, ndetse abandi nabo bakaba baragwishije amazuru nk'uko abakirisitu bakunze kubivuga, bakaba barisanze mu mirimo itari iyabo y'ubupagani, ndetse bamwe bakaba barakomeje kugenda bagaragara yuko rwose bapaganye. Uyu mupasiteri nawe nk'uko byagaragaye, byagaragajwe yuko rwose abantu benshi bamuzi batunguwe, bitewe n'uko bari bazi yuko ari inyangamugayo. Gusa bari basanzwe bazi uyu mupasiteri n'uno mugore, babonaga bafitanye ubushuti budasanzwe, ariko bakaza kwihisha mu kintu cyo kwitwa yuko bafite umwambaro yuko ari abakirisitu, ndetse umwe ari umupasiteri. Abandi nabo bakajya bavuga yuko rwose ngo agiye kumusengera, kuko ngo bababonaga ngo inshuro nyinshi ngo bajyanye ngo ahantu batabashaga kuba bamenya iyo bagiye.
Ngayo nguko rero iby'uyu mupasiteri wo mu karere ka Kicukiro ndetse n'umwigisha wiwe. Ndetse uyu mugabo avuga yuko rwose kuba mwifatiye nabo bagomba kureba icyo bakora, ndetse abantu benshi bakaba bakomeje kugenda bibaza niba itegeko ryo mu Rwanda rigena abashyingiranywe ridakwiye kuvugururwa, bitewe n'uko abantu benshi bakomeje kugenda bibaza niba nk'umuntu uba ukoze ikosa nk'iri ngiri kandi nta mitungo yazanye muri urwo rugo, bakwiye kuba bareba yuko rwose ibintu byo kuvuga ngo bagabane bigomba kuba bishingira ku cyo bapfuye, cyangwa se n'impamvu ije buri umwe ari we wese akaba yatwara ibyo yazanye bitewe n'impamvu